Tong support kan ada All Party Hills Leader Conference APHLC office long nang tumha kerangki dwana chopha alam thei bangala hello non alom li tumha Delhi pen ED atum Assam no an kewan atang so putak sini tum chuhang ko na sama solam thei sini tum rap kan paklan ponji apen Fransi ni pachini kon tum ni dum kang ni pon sersing be along the Central Committee Youth Secretary, and who along with every news from hand, along with the Youth Secretary, Publicity Secretary, and then Rubin, Senar, along with the that Central Committee long member, so as the Fransi, keep one tung bang henlo, Karbi Anglong upon Tame Editum CM Tulam from Hang Pansada ED, Atum Amen Clan Ponlo. Si Guwahati long an alang li property pan ke lang dam je pan idi tum ke dam bangke la bangke nil tum hin pen ke lage isi churo lo athema corruption ke claim la pen illegal property pen senglo kaprek asai ili tum landang lonang koila illegally ki pur pen senglo la pen forest along timber smuggling sigunat heng pian ili tum kadu ko bida theklong nikan ke bapran nikan pho pran li tum no sigun lupik tapi ni ani tum sigun theklong lepin tanglo lai hu pu thak pen la pen lan takalila lang royalong santi la pen harlong aron re pen kipu lai hu ka alam klan kon lo dil tum APSLC pen non pukali ke dam tang nikan pi pho pen frang kan ambil tum ning je wer lo je Santi harlong lapen kaprek illegal mining ke claim halai hulong lang dunang ji aron semar nang ji usini tum kubom tilo $6 aron long ateng pen tum aron ka semar ji achong aja kongdo mining apu thak tum aron ka semar ji aja kongdo sita piniar ni anta council tum claim clear job alang litum methang pensi illegally la kipur ben senglok santi ke kan hu ben senglok alang litum lapang haya sai ke claim pot Piniar nian bangke Delhi pen enforcement director mate in the enforcement directorate pen aham phangdu halaso aham phang tum pini Assam long an nangkele ro bangke nil tudu bang churulo lancha dakelila Assam mate Guwahati ang kan chulela tum giret nei kali ahoga hak giret veji bulu tamte ladak difu mate Karbi Anglong an si idi tum wang nangi kusinil tum johang kon chulo athema junda Karbi Anglong tamne thek long lo lapen social media long through the medium long kon je luxury house mate ador so dak ahem ikim alam itum dak theklong lo all itum social media long si rap tum ke theklong cho ida itum dak difu ke imek theklor lo lage imek naked eye ban sil itum theklong lo dam location long dam lo nate ilum theklong ko lang li kupi ahem si ikim lage itum ke chinia tengke 200 crores bugadi 200 crores ahem selang likim lo tapi only interior arlo interior designing arlo interior pan loksi like more than 500 crores pan selang itu ada video clips along tem de tim sini pon lasi lake ildum tubom lo Karbi Anglong lake more than 90% amune tumke mat plaster hem si tubom na non lom itum theklong lo disaster management atum tame non lom ko pipito claim sini de lo hem tumon ke pon arwi ke the job tumon ke the job ye to ba don hem to lang don hem lang rai the job right e don hem lang rai tum job tin sang theklong lasi 90% atum bangke ahem arit awe la 1% lepu da job lo alang litum bangke luxury houses ki kip lasi itum theklong lasi dia tum idi tame Karbi Anglong kiwang pen ladak sport long masih kiwang ning sini tum chuang kon lo lapen jongsi enforcement director tumta komane small businessman phanang si red job komane small contractors phan red job lo te lake thang ta kali lake BJP itu idi pate sia tools song kin jongsi ni tum job pon itu sida hoga ha illegal property jongsi check veji lo tante lake CM Tulam rong hang pan mangka lagi cek benar ko Dr. Himanto bisa sama pan le repet lahan jong si alang li la bangso
illegal property yang si Ahok per alang cepak lain lo tan teli teglong dak jige di alang lihal election ki thurche ngora recording tum lango alang li property ko ans doji la pe non property tum ko an doji la tum lang tan chini dia ji la pe ili tum bangke kar benglong rap tum bangke la ke jokta corruption claim alang li ko bangke 1% ki joni bang ta abi 100% rap ta alang li corruption claim lo si joni athema alang li university longle patta longle farmhouse 1,000 bighas farmhouse alang li university in the name of Kachi Enterprise ne kumalo alang li hemasor bagati inu the politician si a hemasor si bharia business person lote dake iltum gunan lagi jong dak lo lagi claim bag lo lasi ilitum alang li property lo tak lagi topik lo alang li sumar bangkon mah la tum lang nang piniani alang tu sumar kar benglong ke doning sumar kali dalo pini a lifestyle a way of their living ke do ke tha ka ching thang pindeng itum lang lo dan te kar benglong ke doning tu kali dalo ha nane totally develop country long ke doning sumar kon sekang sita ili tuma position ke piniani klara lasi corruption ke lake claim beglo lake kar benglong tarata 100% lagi jompong la sini tum pulo che idi dak kar benglong masih bang ko dak la lang li property kuna nama lang han pak rat han dispose no pak lang la lo de tum chini dak la penalang ahok alang kichoglim nasi tangka kapanglum pun ang thegri gele di mane bisara china aga khirkiyor nasi la pana kurulong lang ok kapangring sana kurulong isia ang thegri ke pala tangkalong present thegri ke income source alang kuna basiwang malaka thegui ga lage ha peklang thegel mission ko lang di hai white money side buta ke problem belo sa wang lo pute kali magalang ma alaga pielo tini ko lage sita kar biang lo arat chini no 99% lage corruption ta khal lage so property ka asi do bini theglong ke itu marat anak ki duk ma lage nang tunga chini lage nang tu chini lage nang tum si ka duk abi media klan tum atok anu bata ma kar biang ko answer ching thor alam kana lan basi lagi klan dalu lasi idi tum magalang ke nang ko alam itu tum kar biang longge kiduk percentage nang bat pini tum long hemir kawi pendang lo longlei phelang kecepat dore nang pendang lo itu mo sumar tum mission school cari longle mission high school itu kar biang long abe itu je thek long lang ke thi hut pasong se itu mala tum kisun ke phoma itu je thek long kisu der hut kumang si karen dam nang ma itu je thek long imu paracetamol kuchunami pandai itu kar biang tar mas konsil ke cari itu long si itu joren dam nang lason ang deng si itu do tapi ni itu thek long lo social media lo sa viral dalo di itu siam tu lo hang ahem alang ya property ba kanang ke rara thing us nang disclose dalo lage itu kopia posi kar bi ang long dugat ma pu ang theke la hai ta isi inut bahini ba amul tu si kar bi ang long ara ba hiye ametha pu long jungju apu long chi thap det pena posi itu pini kisu ge phona basi idi tum kyuwa bang ka lage mission lo lage itu joru nang ko athema alang itu nyong si vang lo polo te ahok a property abang de rafana tum peklang ko inuna munit lana property kuna des kapang room lo di how so property abang ke latum peklang lo de rat tum thek lo pini itu lanam sina jong si ahok pe itu isi be si tum la khada mo de tum chini ji CM turan ro hang aki hai alang ni CM himan kan pan di ningkan kredit home ban ningkan kredit an baksalan CM man inulo munit CM ningkan kredit home ningkan kredit kiman pen ke lahan millionaire ahem ke chiki mune jinim di ke mune la salary yong se tum hisab dam ko tum chini 60-70,000 monthly pula ningkan ke be kansi lo di sape pini ar ni ke lasa property lo pini mut mak hak lo ha delhi ke bang architect ke tunda lason ahem ke mane no isan bang ke
itu isi project yang ceng first time lo sih masa tam deh kalau shooting lo pun karbing lo cing turping nampu sita amu heta itu asar hanse sab pul gadi nongge 1% amu itu mesti sama yang kecil 99% arat ke langsung hem maga film lo ini pernah picoyaan tadi kasi amut piala magala ke karbing lo kan ke si injustice untuk kalau langsung justice kilo ni pandi idi tunggu bang kena solo government tu lagi pemak atum si kopi diklaim hal kita baklang ni lah tu araj dulu baca kong dulu kita klaim kita nang bola masih rata lah si kari lo ini ani la persona ni klaim rock pen ke ihi pengen landam ni terakan ini akhirnya social media lo viral lo ihi naga bahari hem ini naga hala hem tu monjam lah hem si baklang lalu nasi lahir huya kisum ke Georgia pande government nak declare di sini meselo jurul mampu la penamu ala yata kula pen kongres atun dan ingil solam jurul ni lang tuan tak guhati jo kali takar biang long si lang si lahir na mental ni pola man nasi lalu kar biang lora akin nang ila made peso si ben kalas ni di mana siang